Thanda ukubonga igama nguPrince Sivalo Mahlangu unzuza kaNanasi umhethi masingilili thina ubongwa omagodonga kolotshani. So we're here ukubungaza inkosi uMzilikazi for umgubho wenkosi uMzilikazi, and happens every year ngoSeptember mhla ka-9 September. Inkosi yakhothama ngo-1868. Today it marks 155 years. So we're here in Mhlahlandlela, and remember we did this last year. So namhla sizokhayela ukudla but sizogxila futhi ngokuqakatheka kwesizwe sikaMthwakazi esabunjwa inkosi uMzilikazi. Uqakatheka ngakhona sikhayele in building of different cultures, ethnic groups that came under one, and the uniqueness of our diversity. So sakholisa and sakhuluma lo firstly uBaba Albert Nyathi to give us just a brief background on the importance of this day to us. Ilanga lalamhla liqhakatheke kakhulu ngoba lilanga lokubambanisa abantu. uMzilikazi kazange wakhetha abantu. Ngiyazi ukuthi kuthiwa kule ndaba le ukuthi ama class ayi3 uMzansi abenhla kube lamahole, kodwa ke ubuhole lobagcina bongani sokusiba abused ibala lelo. I-intention yakhona, inhloso yakhona kwayukuthi inkosi ibone luphawu nje lokubona kufana lawe nxa ule nkomo zakho mbimbuzi zakho ukuthi hayi lezana ngeza kobani ukuthi ngibona abantu embuye labo eMzansi yilaba. Okay, ha wena wengabuya la eMzansi, okay lina lingabenhla engithole endleleni, laba yibabanikazi bendawo. Ngakho ke leli langa lalamhla liqhakathekile ukuthi lisikhumbuzane ukuthi inhloso kwaMzilikazi kwakungayisikho ukudivide abantu, kwakungayisikho ukuthi kule nhloso yokuthi kucindezeleke abanye. Ngiyala mina kulokho, even lokho okukhulunywa ngamakhiwa kuthiwa yi-raider. Hayi khathi esasipay tax asibhadali tax, siyayibhadala tax. Okuthiwa i-raid ngamakhiwa nabo basiraider through tax, kwakuthiwa i-paying tribute to the king. uMzilikazi wayevele kazange wazama ukwehlukanisa abantu, wathi isizwe sonke lesi isizwe sami, isizwe sikaMthwakazi. uMthwakazi ngabantu abachiyeneyo abakusenesi isigaba abangaphansi kwenkosi uMzilikazi, indima ezichiyeneyo, amasiko achiyeneyo. Ngakho ke leli langa liqhakathekile ekuthini lilanga engalithatha ngokuthi mhlawumbe uhulumende nje angathi declare it njengelanga lamasiko. Angiboni kulento errong, lilanga lamasiko. Angithi uyabona ngivunule ukuthi ngivunule kanjani. Xa ngivunule kanje omunye la yangavunula ngendlela yakhe, omunye la yavunule ngendlela yakhe. Umhlobo wonke ukhona lapha, sihlangene Shona, Ndebele, Khalanga, Tonga, lonke nje ngeke ngibalise ngiqede. Ilanga eliqhakathekileyo kumuntu wonke lapha sizibuyala khona lenhlupho zethu, udubeka kwethu. Yikho sithe gwaqa sikwenza minyaka yonke ngayona linyanga ngibe ukuthi iqhakathekile kithi sonke. Yazi kungikhumbuza kudala endulo la ngangiyiphila impilo endulo. Kodwa ngiyaqaja, yazi ngike ngezwa into ebathi umhluzi. Engisakwazi umhluzi engitshele yona inyama lezi eziphekwayo ifakwe onions, ifakwe amasuku. Namhla ngidla umhluzi, ngidle zangaphakathi ziwile zabongolela phakathi kwalindawo. Leli langa limnandi, siyayidla siyayihlafuna ukuthi nje sengikhohle nje ukuthi ngibe lengimba yaphi ngike ngiligwabisele ubunandi obulawo. Inkosi uMzilikazi yakhothama mhla ka5 kuMpandula ngo5 September. Sibungaza nje namhlanje kuyikuthi ke iweekend esibona ukuthi abantu bangathi gwaqa bahlangane. Inkosi uMzilikazi ungumsunguli wesizwe samaNdebele, uMthwakazi, amaHlabezulu.
okuyiko lawo manje azinze esigabeni esigodini sonke nje iMatabeleland Midlands. Kuhle kakhulu ukuthi sibone abantu bebaningi kangaka bekhumbule ifounder yesizwe sakithi enguye owasungula lesi sizwe. Sinamhlanje sizibiza sithi singabakamzilikazi, sizibiza ngabakamzilikazi nje ngenxa yakhe yena umzilikazi. So siyakujabulela kakhulu ukufika kwabantu, siyakhuthaza futhi ukuthi ngeminyaka ezayo beze sikhuthaze nokuthi amabutho azakhe aziqoqe njengoba ekhona nekadeni amabutho efika esigodlweni nxa kulomsebenzi omkhulu wesizwe ongaka. Nakumazivelela khabo kuyinto enhle kakhulu ukuthi amaNdebele athi gwaqa akhumbule inkosi yawo eyiyo eyasungula isizwe samaNdebele yahlanganisa izizwe ngokuningi bazo amabutho asikhumbuze emandulo sizwe sensundu sizwe senhlokomo sizwe sikamzilikazi sizwe sikamzilikazi kaMashobane. Mina igama lami nguTalent Ndebele imfolozi emnyama umagwaze ngugini owagwaza intombi nesoko isithathe sihamba ngendlela umgolodela ngokugoba amadolo. Ngiyajabula kakhulu namhlanje sibungaza sikhumbula inkosi yethu eyasakhela lesi sizwe sakobulawayo eyasuka kwaZulu yahlanganisa izizwe ezehlukeneyo zaba mdibi munye zaba yimbumba kwaba isizwe samaNdebele. Into engayisho namhlanje kakhulu ukuthi umuntu ongaziyo lapha avela khona ufana nomuntu ongaziyo lapha aya khona. Ngikhuluma ngesiko la ngesintu sethu. Umuntu uyilokho ayikhona ngoba nsundu ngesintu sakhe. Inyanhlezi ngisho ngithi amandla enhlanzi asemanzini uyibona ngokuntsheza iphambana lawo ngefileyo kuphela inhlanzi elandela amanzi agelezayo. Ngakho nawe umuntu onsundu ungumuntu onsundu ngesintu sakwenu. Amanzi akho ophambana lawo isintu sakwenu lisiko. Yikho ngithi asigxileni emasikweni singahlulani ngokwezinkolo siyeyisane. Umuntu ngumuntu ngabantu, isintu ngesabantu, umuntu uluntu ngabantu. Ngizazama ukuthi ngelule njalo ekudleni bakithi womama. Angazi ukuthi abantu abenu ukuthi I'm spoiling my kid wena umbulala ingaphakathi yakhe. Kwindaba le ukuthi kuyaphiwa abantwana amaqanda. Yakwazi amaqanda akhulisa kakhulu aphangisa ukukhulisa abantwana. Abenza bathombe njalo masinyane. Kathi umntwana kufunda akhulile nemasinyane. Kakhule ngendlela. Uhambe kuhle ikudla emthanjeni wakhe. Sasiphiwa amahewu. Sivutshela kanti simanje ngeke ume umvubele umntwana amahewu. Uyanyanya imini yakho ukuthi uvuke ngezandla zakhe. Uyingcekeza. Kanti ayisikho ngcekeza. Yikhona kudla esasikudla kufaka lemthombo. Sikholisa emasimini ngasihamba. Ugogo uzalifaka enqayini lapha kuqandelele ngaphansi kwesihlahla somthunzi. Sithi sinatha uzuhabula kumnandi la nxa efaka ichukela lakhe lingayisile linengi ngoba kathe safica umuntu afaka ichukela izibhune ezingu5 etiyeni kuyayilimaza imizimba yethu. Yikho sisiba ufica umntwana le11 years BP umntwana obesity uyazimuka uncontrollable asikufunde khona okuyani. Phanda abantwana ukudla okwakhaya imizimba yabo. Lilingisa abakudala amasuphu labulala imizimba njalo kavuthiswa. Ufica sesile inyongo ezingasukumu ezingapheliyo ngaphakathi. Isihaqa asaqiniswa. Upeyidwa umntwana kasapeyidwa ukuthi kakhulu ithumbu libopheke ngaphakathi wakhe. Khulumayo indoda yasenkayi inamagama amathathu. Inegama lesikolweni kuthiwa nguAndrew, izoba legama lengikhaya elalifihlwa uma kuthiwa esikolweni ngumhlobo omkhulu, izoba legama lebuthweni kuthiwa ngumgoqozi. Usuku lwanamhlanje olukaMzilikazi isikhumbuzo sakhe lubaluleke kakhulu kithi esizweni. Namhlanje sike savakashela lela indawo yenqwala, savakashela sahamba sisuka from eMashobane sazofika lapha eCity Hall ukubonisa khona esigodlweni senkosi kanye labantu babonise injabulo lentokozo yokubona abantu sihamba sivunulile sigiya sicula sisenza yonke abanye abemoto beshaya amahuta bekukuhle kakhulu. Lona ke ngumntwana ugcina lona
umntwana gcina ngokwaZulu isibongo kwaNongoma eNdlunkulu kaZulu. Namhlanje ngoba ngila ngisezweni laseZimbabwe. Kodwa kungekhona ukuthi ngiseZimbabwe phela ngilahlekile nje. Ngize lapha ngoba kunomgido weqhawe la kwaMzilikazi, uMzilikazi kaMashobana owahamba ke le kwaZulu, wahamba ke ebalekela uShaka waze wafika wazobhaca lapha. Okungithokozise kakhulu ukuthi ngize ngihambe ngifike la namhlanje. Abantu bakwaMzilikazi ngiqala ukubabona ngiseGoli. Ngababona ukuthi bona bayibi impela bakwaZulu. BangamaZulu akithi ngoba okokuqala nje into engayikhotha kubo inhlonipho, bayamazi umuntu omdala. Into engayikhotha kubo ngisho ngabe kuthiwa ingane isigcwelegcwele kanjani kodwa mayifika eduze komuntu omdala iyahlonipha. Iyakupha lelo la ngokufuneka ukuthi iside okufuneka ukuthi ikuphe lona. Namhlanje ke benze umcimbi benguzwa ngendaba kodwa ngokumnyaka bake bafika abanye abantwana bakithi baseNdlunkulu kuyiwo lo mcimbi. Namhlanje ke bawenzile lo mcimbi ngase ngithi nama ke ngihambe ngize ngizofinyelela. Ngani ngoba la esihlala khona eGoli sigcina siduka, silahleka. Sithola ukuthi kuthiwa laba abantu bangamakwerekwere. Na ulalele lokho ukuthi bangamakwerekwere. Kanti laba abantu abawona amakwerekwere. Uzothi ikwerekwere kanjani umuntu othi mawukhuluma naye isiZulu asizwe. Thani lo muntu mawukhuluma naye ngesiZulu akuzwe bese ulandela imvelaphi yakhe. Ulandele umlando wakhe. Ukulandela kwami nje kutholile ukuthi labantu bakwaMzilikazi abantu bakaShaka, abantu beLembe, abantu bakithi laba abawona amakwerekwere. AmaZulu akithi. Ngase ngilandela nabo ke ngase ngafika namhlanje ukuthi ngizobona ukuthi benzani amasiko njengoba nathi nje kuyile nyanga le kaSeptember ekhaya nje ngoba ngilapha namhlanje kunosiko lomhlanga. Evikini elandelayo yusiko lweLembe lweHeritage Days, nabo bebenza usiko lweHeritage yabo yakubo. Ngicela ukuthi Afrika onke sibambaneni, sazaneni, simazi omunye umuntu, simhloniphe omunye umuntu. Asiligeze igama lokuthi labantu bakwaMzilikazi amakwerekwere. Asibabize ngabantu nabo njengathi. Ngiyathokoza. Amasiko aqhakathekile kodwa ngizakube ngisiba lokudana ngoba abantwana esibazeleyo ama-2000 la bathi ngama-2000 sebelahlekile. Ngidinganisela ukuthi kade ngubani ongabaqoqa abatshengisa isintu, abatshengisa imvelo. Benje ngadobho yedwa ngithi uzalwa mbani, uvela ngaphi, yini kungaphi, unyoko ngubani, ugogo wakho mbani, inhlomkhulu ngubani. Akekho ngangiqambe, laqamba unina engeke sesikhathi ufica isifo sikanina esigagasa. Awesike kugogo wakhe lapho sembuyela ngisiyemuva. Mina nginje ngiyaziqamba ngiziqede. Ngize ngime lapha engifuna khona. Amaseko aqhakathekile ukuthi sesangenisa inkonzo, sayingenisa ngolunye uhlobo, saba lamapasta amatsha abangazi imvelo yabo. Bazasitshela ukuthi kulo devulu awukhokho bethu abaleleyo ingamadevulu. Abasilethela imoya engayisiyo kodwa kayisiko. Kumele siqinise isiko lethu. Yes, siyakwazi kulabo Moses, kulabo Abraham emaBhayibhelini. Kodwa sibazi. Sikhuluma abantu singababaziyo kodwa siyabaqhakathekisa. Kodwa thina imvelo yakwethu ukuthi siphuma ngaphi sesilala eziswini zabo mama zethu bethu asikwazi. Isifiso sami ukuthi komunye umnyaka loba mhlawumbe kusiya phambili nxa kunje kuyafanele sibe laba utshengise ukuthi hayi laba yilabana, laba yilabana, laba yilabana, laba yilabana. Kathi njengalamhlanje siyazi kulalabana, kulalabana, kulalabana. Yikho ke asazi ke ukuthi ngezinsuku ezizayo ngiyimi sibili ngabe konke la ngiyimuseums ngiyakha lapha izindlu ezichiyeneyo ukutshengisa ukuthi hayi labana babe sakhaso abesitongeni babe sakhaso izindlu zabo. Ngiyakhumbula ngisebhinga mbona indlu phezulu kwesihlahla. Sembuzisisa abantu lapha bethi hayi babe senzela inyamazana so uyabelele lo mkhonto isilwane nxa sibuya ahlasihlabe phansi. Utshengisa imvelaphi yabantu. Right?
yikho engingakufisa ukuthi ilizwe leli abantu babambane okoqotho ilanga elinje liqhakathekile njalo kumele lisupport. Mina ngesifiso sami ngifisa ukuthi siqale ezikolweni siqale yonke indawo noMansipala wakoBulawayo kube ngesifiso sami ngifisa ukuthi iMatebeleland yonke ibe kwazi ukuthi si celebrate noma kukuphi la kuphi abantu behlangane bejabule ngoba mase sehluleka ukuthi thina simhloniphe ngaleyo ndlela umzilikazi hayi ngicabanga ukuthi sabe singakunanzelela ukuthi wayenza umsebenzi omkhulu okuhlanganisa izizwe eziningi kangaka ezikhuluma indimi ezihlukeneyo. Thank you for watching. Magriza made me cook Unzuza Kananas. So thank you for all the organizers of today's event. Umgubho wenkosi umzilikazi. But where I'm kneeling now is at a phenomenal place, and inkosi ilelela. This is where his final resting place was. It's an area that's known as Ntumbane. Abahlali Castle Ntumbane. This is where your township gets its name from. But anyway, thank also to everyone who came through. You can see behind me, abantu sebeshapa, abantu sebebuyela emakhaya. Thank you for watching. One take from today's event is the importance of unity, diversity. And ikakhulu thathu esikuqhathekisa kuMagriza esigxila ngakho kakhulu yikulondoloza isintu. Ngithanda ukubonga Unzuza Kananas. Catch you on the next one. Remember, keep the love, keep the mood. Thokoza. Ngiyabonga Hlabezulu omuhle sizwe sikamzilikazi amashobana uma ngethekala ngomkhathi kaSibanyele owakhathwa ngezindlu zinyawo la ngezimfishane owala ukudlumulenza kaBulawayo inkubeni abayihlaba ngamanxeba inkomo eyathi sakhodla yeluleka ubanda balushizulu owahlanganisa izizwe ezintathu ezihlukeneyo zabamdibumunye kwaba isizwe samaNdebele bayede wena wezulu yimini Ndebele kamzilikazi. Hausa,